Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na ovom kanalu i danas radimo reakciju novu. Znači jučer je bio neka FIFA stream highlights, u subotu smo odradili neki live stream onako u fullu i još je bio klip, tako da ono bio je poprilično dobar dan. Tako da danas sam odlučio napraviti reakciju po prvi put na mom kanalu, znači nikad do sad nismo radili reakcije, ali odlučio sam nešto tako napraviti, bravo. Nikad nije radio reakcije, preglede ima sam na reakcijama, dobro, nema veze. Uglavnom, lajkujte live stream, nije live stream, nego lajkujte klip i obavezno se subscribeujte dole na kanal. Znam da sad nemate nekog vama smisla da se subscribeujete zato što vi ne vidite nikakve promjene kad se subscribeujete, ali subscribeujte se, svima puno znači, tako da bacite taj subscribe. Te naravno zapratite me Instagram donja crta Knežević i naručite vašu majicu. Evo vidite, gol, sve šut, lopta, sve u fullu, dole link u deskripciji, brzo. A danas radimo reakciju na sljedeću stvar, a to su najsebičniji igrači, to je sebični trenuci poznatih igrača. Sad ćemo vidjeti šta se tu događa, video traje 3 minuta i 14 sekundi. MNX je ono klasično, lajkali video jesmo, kao što to treba inače da se radi i na mojim klipovima, tako da lajkujte. I brate, možemo se baciti na gledanje ovog klipa. MNX HD, ovdje ja mislim još onaj stari intro, ali brate, čovjek ima novi intro, svi smo ga vidjeli u prijašnjim reakcijama. Kao što vidite, donja crta Knežević na Instagramu, svi znate, ali možete i njega zapratiti onako usput, ali ne morate, nije to obavezno. I sad da vidimo te sebične trenuci poznatih igrača. Ovo je bila situacija kada Salah tu utakmicu onako nije išlo, on je htio zabiti gol, ali nije. I pazite šta je on tu mogao dodati Maneu, pazi ovo. Znači gol šansa 100%, ne, on je tu šutnuo, to je driblao i nešto tu izgubio loptu i tu se Mane onako podosta naljutio, malo više. Ali dobro, izgledali su te neke stvari, uglavnom baš ružno od Salaha. Ovdje da vidimo Benzema, okej, a dobro, mislim, u suštini ovo nije bilo nešto sebično, ovo se Ronaldo htio izmaknuti, ali nije uspio, ovo nije bilo sebično, ovo je bilo čisto okej, mislim ovo je u redu, ovo stvarno nije bilo tak sebično, htio se izmaknuti, ovo je sebično, ovo sam vidio, ovdje je uticao na igru, iako je bio u offside-u i gol nije bio priznat, ovo je baš bilo sebično od strane Ronalda, kao što vidimo u zaleđu je, skočio je, znači uticao je na igru i automatski pogodak nije priznat, tako da ova stvar je sebična, ona prošla nije, ono je stvarno bilo sve korektno, ono, nije se uspio izmaknuti i to je to. Ok, da vidimo onda dalje šta tu imamo, ok, ovo je ruka, ovo je bilo da ovo znam. Ovo kad nije htio dati Mitroviću da puca i on je na kraju opalio penal i promašio je penal i Mitrović je samo ono u fazonu ono WTF, sam ti rekao da ja pucam, mamu ti. Uglavnom, nije mu htio dati penal i eto, karma brate, promašio je. Onda tu je sad ono kao Cavani i Neymar kad su se svađali, ko će pucat penal, ovo ono, htio je ovaj i na kraju je tu Cavani zabio je, ja mislim penal, mislim da je zabio. Onda da vidimo dalje, ok, evo, trojica na loptu i spetljali su se, znači to su žene. Znači žena hoće, znači sve tri nijednom nije zabije gol u karijeri i sad su htjele. Onda sve tri išle na loptu i sve su pale, znači nema gola, nema ništa. Dajde vidimo u ovoj situaciji, ok, dobro, ovo je Balotelli, ovo znam, ovo je pet, mislim, ovo nije tak ni sebično, zašto nije trebao dodati, ali je glupo što nije pucao, kužite, ovo nije tak sebično, nema šta tu dodati s Jackie, faktički su na istoj poziciji, ali glupo je što je napravio, znači bolje da je šutno obično, pa promaši nema veze, ali ovo nešto petom izvoditi, to je čista glupost šta je napravio, baš bespotrebno. Da vidimo šta se ovdje točno dogodilo, prešao, ovo je Ronaldo, ok, ovo je bilo sebično, ovo moram priznati da je sebično, ako je to bio Ronaldo, znači neću da tvrdim da jest, prije što ali je, pa to je po načinu trčanja sedmi, da ovo je baš bilo sebično, znači ovo je bio, ja mislim Higuain, ne znam ko je bio točno, prešao je, mislim, on je koliko je tu htio i pomoć, toliko je i odmogao, tako da mislim da je ovo malo sebično od strane Ronalda, ali ok. Idemo da vidimo sljedeću situaciju, ok, ovdje je igrač pao, tu je vjerovatno dosuđen neki penal, tu se izdaravao valjda nešto na igrača, ali su se svađali ko će pucat penal, sad nisam da, svađali se ko će pucat penal, ovaj je šutno, pogodio. I šta će onda tu dalje biti, ne znam, nisam siguran šta je sad tu točno bilo. Da vidimo šta se ovdje događa, ovdje se ja mislim također malo prepirali ko će pucat, promašio je. I to je više manje to. Ajmo da vidimo sljedeće, Pogba, sad ovo je da. Pa mislim, čekajte. Pa da, u suštini sebično, ne znam da li bi ovo ušlo u gol, ali nije trebao dirat kad zna da je u zaleđu. Ako zna čovjek da je u zaleđu, nema potrebe da dira takvo nešto. I zapravo, da li je ovo kraj videa? Apsolutno da.
Video je kratak, ali sladak, morate da priznate, znači video je onako kratak, ali sladak kao i ja. Tako da, hvala svima koji ste pogledali video, ovaj video je malo kraći, ali to je zato što kao prvo moram ići igrat Weekend ligu, a imam još neki 17-18 tekmi za odigrat što nije ni malo. Tako da, hvala svima što ste gledali video, like, share, subscribe, a mi se ljudi vidimo u sljedećem klipu, da imate veliki pozdrav od mene, ja i ti šta, čao! Živim na ler, pića me ubija i majka me noću klela, ko da to se od uvijek htjela, kocka prokleta.